खुरुमजरी इमेज पाउदा मियंग ताबिरब ख्वाई पुनमकपु अहानबद तराम नोकचरी ngasiगी maroiba pau komlabu cheksinna laina tinada ingak thungna thamgadagi haibagi matangda seminar pangtokre ban blockade tahundana balenga ki thorang packet pa ngamna ba aingyo oiba miyeng changlagani haina khaide manina haikre loinana Asian Inspiration Awardee Oliver Morangthim taram okre Hauzik ngasigi mapungoiba pau amuk lobirasi Tamenglong District Administration sindur ngarang pang thop rakpa taramangarak suba Orange Festival gi saruk amok oina ngasi Tamenglong District Headquarter Indoor Stadium da Orange its perspective problem and potential haiba thim da komlabu matau karamna section na amadi laina tina da ngak thongna thamgada gi haiba gi matang da nomagi oiba seminar bang pangthokrai seminar adugi saruk ama oina Dr. Solei Luiram hai festival asi ekhoina mapung phanduna komlagi pothok hangar hanba mathau tai Tamenglong da phangba asigumba mahau leiraba komla asi malengi miyam da khanganu mathau tai Tamenglong District Horticulture Officer Bisesor hizam na ki komla asi yokhatna bagi damak toksem da cold storage ama saba hokre loina komlagi hai mahina chingba kaya sem da mai pak pangam le Tamenglong EDC Education Board ke chairman Ramining Pamai na hai Sangai Festival amadi Nagaland da pangthokpa Hornbill gumnaba festival asidadi Sangai amadi Hornbill uge haiba phangde adubu Orange Festival asidadi komla marang kaina uba phangli ngasigi seminar da saruk yakhiba Tamenglong District ki DC Ravinder Singh na su thorong mari lenina wafam kaya phongdorakli Nakalamaram da Orange Festival ga mari lenina Dailong Village da night camp taruna ba napa na pi punna yauba biker team amangasi festival pangtholiba mafam Tamenglong mini stadium dagi lamthakre hairi See, through this festival, we are trying to provide some immediate assistance to the orange growers. Like today, we have conducted the seminars. The seminars are still going on for giving technical assistance and to tell them how to cultivate oranges in a way that is sustainable over a long term. And then we are also helping them sell their oranges by giving them a platform there. But the process does not stop here. Our future aim is to get in touch with the big players in the food processing industry. Not just in Manipur but outside Manipur also, and if we are able to do that and then provide the market linkages, then only I feel we will be able to make this festival truly successful. All Manipur DPC completed candidate of Police Constable Male 2013 ngasi ahing nongyai dagi pung nipuni pangi total shutdown torgani haina All Manipur DPC completed candidate of Police Constable Man 2013 batch ki President L Nandakishore Sarmana sahi tawdon thador pacherol amada phongdorali cherol asida single bench amadi double bench ani ni yakraba judgment order takraba asi phauba hauzik paliba BJP lengak asina tabidre asigumba thong asi thamoi sokna nungaitaba phawi achumba asengba potoktuna Honorable High Court ke judgment order bu thawai bidaba haibasi lo chana daba lengak ama BJP sarkar asina oili hairiba thong asi candidate amadi guardian singna thamoi sokna nungaite sahi taruk hena waraklaba candidate singbu nungsibiu hainasu chief minister reporting singsilagli Numitra Taruni Chumna Chathaba activism against gender based violence Kamari Lena Nipi Mayota Chathaba crime Matanga Women Action for Development WAD United Travel Development Project UTDP Chandel Anina Puna Sinduna Nomagi Oiba consultation come sharing program Ama Manipur Press Club Pangto Kray Taramaduda Manipur Lenga ki Manipur Human Rights Commission ki acting chairperson Khaide Manina Hai Lamda Masida Leriba Mioi Karana Masag demand Pangnaba Honabada Lebak Miam Wan Bagi Taurang Toglasi Kanaguma Mioi Karagi Lana Yoiba Wakat Miamgi Yengdana Ban blockade journalist strike Toriba Si Tobiganu Achum Arangidamak while Sang Lady Maramaduna Miam the Akaiba Pigataba Tabak Togum Si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯆꯥꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯔ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯟꯕꯅꯤ ban blockade toribasi tahondana balinga ki thorang packet pangamna ain gi oiba midyeng changlagani thormaduda saru yakhiba city police ki oc and ingochan hai nupi gi mayok ta chataba crime kaya thingna balinga ki oiba thorang kaya leire sahi asigi november chaichat kuni pandagi na kunthra phawba numit humni chupna sri lanka gi colombo city da chatakiba ani suba south asian youth summit 2018 the handloom and handicrafts ki category da asian inspiration award 2018 फंगलक्रबा इम्फाल ईस्ट की मनु चनबा खोराई साजोर लेकाइदगी ओलिवर मोरांग थेम्बु हराउ तराम ओकपई थोरमा ngasi charai khudol इंडस बिवा एचएस प्राइवेट लिमिटेड आयरन हाउस मोटर क्लब अनि न पुन्ना सिनना मणिपुर प्रेस क्लब त पांगथोखरै ओकपगी थोरमदुगा मरी लैनना अवार्ड फंगलक्रबा ओलिवर मोरांग थेम हाई लमदमसगी फिराल अमा ओइरिबा मचु तरेट की फिराल द युमफम ओइदुरु पुथोकपा इनात की लेन्यान फीगी फजबा उरुबदगी अवार्ड असि पिरखिबनी लेपाक नेपाल की डेलीगेट सिंह खंगतपदा इंडिया की ओइना मियोय कुन खंगतपगी मनुंदा मा आइसु यावरखिबनी ममांगदा इंडिया दा पांगथोखिबा अहानबा साउथ एशियन यूथ समिट 2013 तसु सरुक याखी अवार्ड असि की दमक एहा सिलेक्शन फंगलबसु ऑर्गेनाइजर की मैकेदगी अवार्ड असि की दमक करी करी थोरांग थौदांग लौरी बगे हाइबगी मतंग अकुप मरोल पिखलंगनबा खंगलखी मदुगी मतुंगिना अयाना लमदम असिदा इनात के पोथोक खरा पोथोक से हैना थमखी मसिगी मनुंगदा इनात के ओइबा मचु तरे के फिराना मपाल चेनबा लेयान फी असि मखोइदा पीदुना यंगहनखी फिराल अदुबु उरुबदगी समिट अदुदा सरु याबा लाकिबा मपाल लेपाक अमदी श्रीलंका की यूनियन मिनिस्टर अमदी मिनिस्टर सिंहदा लेयान फी असि ओक्तुना इकाई खुमनबा फाउखी मसीद नतना इनात की ओइबा फिजोल सेटुना अवार्ड असि लौकी हाइन फोंदोकी सर्व शिक्षा अभियान SSA इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जोन 2 की मखादा साखिबा अंड्रो आइनोबोक प्राइमरी स्कूल गसी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर सु ओइबा अंड्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एबिलिटी श्याम कुमार न संगादन मियाम द सिनखरै संगाबगी थोरमसी के मरी लेना अंड्रो लेटान पैकपम प्राइमरी स्कूल सिनबा अचंबा थोरम अमदा मिस्टर टी श्याम कुमार हाई मालेमदा अमदी स्टेट असिदा ओइबसु हिरम खुदिंगमक्ता एजुकेशन याउद्रबदी तौरिबा थबक अदु माइ पाकपा ngamloi लौबदा फी साबदा साइंटिस्ट ओइबसु डॉक्टर ओइबसु एजुकेशन असि ग्रासरूट तकी मपुंग फान खलत्रबदी तवदरिबा थबक अदु कैदनुंग माइ पाकपा ngamloi मालेम की ओइना चावखत लमजेलदा याव ngamnabagidamak लाइरिक निथिजना तम मथौ ताई मालेम की ओइना लाइरिक हाइबा मियोय कया सिगा चांगनमनबदा लमदम असि सोथना लैरी मसि खंगना अइखोइना होनबा मथौ ताई लोनना लमदम असगी चही मरी अमदी मंगा मपुंग फारकनबा अंगांगसिंगदा ग्रासरूट लेवल दगी निंगथीजने एजुकेशन की मंगाल पीबा मथौ ताई अंद्रो केंद्र की ओइना क्लास नर्सरी दगी क्लास केजी फाउब द लेबा माइरुई सिंगना लेमना लाइक तमनबगदमक MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दगी लुपा कोटी अनि की सेंफम खाक्तुना थमले केंद्र सिदा सारेबा अमदी लेरिबा महिलोइसंग सिंग निंगथीजना योकरपा मथौ ताई मतम अदुदा अइखोइना लेपा असगी अतोपा स्टेट अमदी इम्फाल द लाइक तंबा तनबगी अवाबा अदु कोकपंगमगनी ngasi sangaribा स्कूल असगी मरुइबा पांदमदी महिरोइ सिंग सेमबनी ngasi sangaduna miyamna sinariba स्कूल असि निंगथीजना लमदम असगी मियामना ngak सेंदना थमिबगी महुत्ता मपु पांदना लहलबदी अइखोइदा अचौबा मांगजबा अमा ओइना थोकनी स्कूल असिदगी लेपाक असिगी IAS IPS न चिंगबा मथिक सारब मियोइ सिंग पुथोकपा ngamna होनसि हाइना अपील तौखी MLA अमा ओइबा हाइबसी मियामगी थबक तौनबा लैबा लुचिंगबा अमनी थबक तौरक्त्रबा MLA अदु मियामगी लुचिंगबा ओइबा ngamloi अमदी मियामनसु महापु MLA ओइना थागलक्लोइ हाइखी थरमदुदा सना पोकपा चकपा अंद्रो महिबिरेल पनालोइसंगी खुलाकपा CH गंधार मैतै अमदी अंद्रो म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन Y साजौबा कुमन चिंगबा मियोइ कयासु सरुक याखी ngasi nungtil pung ahum tabu matamda jiribamgi bau parada apunba jiribam meira paibi AJMP complex ta jiribam district hood day celebration pangthokrai toromasida M maipak sana mangang president ajuka jiribam L roman singa president JDO jiribam S susila devi president
All Jiribam Meira Paibi Jiribam, H. Mema Devi, President Jimpal Jiribam, and Nivarani Devi, President Waset Jiribam, Kate Thoibi Devi, President WWOK Jiribam, Y. Sanjay Chinga, President MSU District Committee Jiribam, Jini Devi, President Jimwak Jiribamna, Dai the Pamduna Sarugyaki, Jiribam Districthood Day Celebration Thorum Asida, President Members Singna. Pongdokibada Jiribam District Pangnaba Honabada Ekoi Mayamna Yamna Wakre Adubu Hauzikti Ekoina Wana Nigerakpa District Pangba Haibadu Pangle Yamna Nuaire Adubu District Amada Legedaba Office Sing Amadi Officer Kayamatik Chana Laitri Kara Ladyba Officer Asisu Atopa District Singna Pangliba Power Adumu Saptana Pangde Aduga Jiribam District Asida Manipur Honorable Chief Minister Lakpada Ekoina Yamna Pukning Hakchang Yauna Taramna welcome Tauzi Aduga Jiribam Asi District Panglabasu District Amada Legedaba Office Officer Kaya Amadi Office Singi Staff Matik Channel Lehen Biu Haiduna Memorandum Pizaki Adubu Hauzik Pauba Karimata Haiduna Tumina Lady Haiki Makhatana Manipur Sarkar Puning Sing Silatuna Asum Haiki Jiribam Asi District Panganbagitamak Tagachari Adubu District Amada Leipam Topa Watliba Sing Asibosu Matik Chana Tambituna Jiribam District Asibosu Mimanaba District Ama Ohenbiu Hainasu Pongdok Naki Hena Puning Nungsiba Amana Manipurgi Angam Atok Sing Kayana Jiribam Lakpada Pazaba Wahai Amadi commitment Kaya Piram Laga Zatki Aduga Infal Yoruga Hekta Mirai Biki Hainasu Pongdok Naki Inter-University Boxing Championship India 2018-19 da Saru Yaruna Bagdamak Kalak Laba RIL Ram Center gi KJ Mewarson Apokpa KJ Morungbu Okpagi Amadi Mahana Inter-University Boxing Championship da Saru Yarubada Mai Palnaba Isoda Tony Jabagi Thorum Amangasi All Manipur Sports Association Amsana Sinduna Maipo Community Hall Pangtokre Tormaduda MNBA President Reverend D. Morung Amsagi General Secretary T.S. Mosil Yauna Maring Uparu Association ki President Maring Napuya Yinglam ki President Maring Students Union Maring Literature Society Abadi Maring Naga Baptist Association ki President Singsu Daizafam ki Lilong Kendra Oiriba Chakot Taurangi Matangda Lilong Development Forum LDF Kobar Loop Amasem Kibagaluna Nasinungtil Lilong Bazarda Leiba MN Born Backer the Pogimipam Amapangto Cray Pogimipam LDF ki Publicity Secretary Raza Tongkong Mayumna Pomisung the High Key Sahi Kayagi Mamangaki Lilong Kendra Si Matam Duki Langana Topam Tok Tabak Sing Tobirak Taba Pifam Tokpa Chatung Kizana Pidaba Kendra Sigi Sakot Taurang Punamaki Taudang Lokra Mihut Singna Asano Miying Amagaluna Tabak Taruk Tabadagi Nasidi Hiram Kudimakta Pibam Soklaba Kendra Ama Oire Pairu Kuding Ninkage Tauraba Malaba Palanga Sap Manare Masimadi Pari Haiba Yaba Amata Lechilatre Yenglu Bapam Kudimak Asa Tauba Yaba Amate Udre Hiram Kuding the Singtaba Yaba Karibu Kendra Sida Lady Bagi Haibagi Wang Ama Isa Isada Hangnaba Yorom Lagani Taze Impal Municipal Corporation ki Opposition Leader Taurongbam Indrajana Haikre Ngarang Paukche Krada Parking ki Lakliba Achoba Senpam Ama IMC authorities na misappropriation Taure Hairibasi Ekoi knowledge late Wapamasi Ngasi IMC opposition room da Paumising Unabada Man Hundo Kibani Mano Makata Kibada Parking the Gilakpa Senpam Lupa Koti Tare Dasmik Ani Ahum Lana Sinakre Haibasi Lana Sinabalate Houzik Ladyba Parking Sing Sport Chatlaga Yangshin Balay Cray Parking Sing Asi Ballot or Bangatani Haibasi Mangjunana Mahot Minister Amasum Mukhya Mantri forward Kangan Kibalay Cray November Taratuk the Commissioner the Corporated Tarataruna Sahi Totuna Aiba Tirol Piduna Numit Tareni Manunda Pakum Pibinaba Kangan Krabasu Nasi Power Pakum Pidan Lady Parking is sent from Lana Sajinare Haibasisu Kendra Kayadi Karakiba Councillor Sing Chopa Amadi Ikaiba Nanghale Ruling BJP Chairman Masimatanda Sengdopu Haraduna Opposition Maketi Masimatanda House of Potokuna Maraleva Sing Serak Pinamataksin Kihaiki Director of Education S Government of Manipur Sinduna Lamlong Higher Secondary School Impala Chaliba Thasigi December Gitang Maridagi Nipan Power Tatakiba
Kunthra Mapan Suba State Level Science, Mathematics and Environment Exhibition for Children 2018 Gimanung Chana Exhibition Quiz Written Work Experience Computer Science Oral Science Competition Nachingba Kaya Pangthoki Exhibition Naduda Exhibition Science Model da Manipur Pumbagi Oina Victoria High School Kaksingi Class 8 Ki Mahiroi Pukhrambam Dayanandana Makok Erekle Class 10 Tamliba Maisnam Ravi Chandrana JCB Amadi Hydraulic and Motor Grape Crane Puthokpad Ahanba Consolation Prize Funky Aduga Written Quiz Science Oral Quiz Science Maths Computer Work Experience da Class 10 Tamliba KSS Risikantana First Tarak Pada School Asigi Staff Sina Harau Tayamna Pongdoi Haina Victoria High School Gisterol Amana Pongdorli Mahiroi Singasi Matan Sahi Lisini Taramapangi January Tang Amadagi Mari Fauba Kolkata da Pangtok Kadorba National Level Competition da Yaurunaba Chalagani Haiki Delhi की वोटर लिस्ट की बीजेपी बु यादबा मियाम अमगी मिंगलोक ठोकरे हाइना लेंगाक लेबा आम आदमी पार्टी ना नरेंद्र मोदी सरकार बु मराल सीरी दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हाई की मिखल द माई पाक नबा बीजेपी ना बानिया कम्युनिटी की मियोय कया वोटर लिस्ट की लोकठोक पगी थबक बीजेपी लुचिंगबा सेंट्रल गवर्नमेंट सथरी हिंदू कास्ट सिस्टम की मतुंग इना बानिया हाइरिबा Community asi lalol itik tauba kanglopni Brahmin samasung Rajput ki mathang da leibani hairi Kejriwal na sirak liba maral atubu kana yaning da phongdok ladana Union Minister Vijay Goyal na haik kibada Delhi da leiba bania singna yaning ribadi AAP ni Delhi nga lengak na bania singbu apang bani haina khalli Delhi dagi bania luchingba anibu Central Government Minister Goyal bani haina su Minister Goyal na makhata na phongdoki Delhi Chief Minister Kejriwal na di Not Bandi Amadi GST na maram moituna Bania singna BJP da vote PWDagi Delhi da leiba Bania lak nipan gi tangkhai amarom di voter list dagi BJP na lok thokre hai ki Aam Aadmi Party gi atei lusing ma kaya na su hai kibda Minister Humdra Humdoi leiba Modi sarkar da sumna tagi Bania ani khaktamak Minister ohelli hai masibu nona ningai ni hai ki Maharashtra ki Raigarh Umangdagi asi bhakchang oina phangkraba Manimukta lalonba mioi amagi mihat ka mari lenana Maharashtra ki Minister amagi hana 8 oiramba ama amasung policeman ama fare haina police ki paun hairi sahi yankai tare surba Manimukta lalonba Rajeshwar Urani November 19 dagi mangki bani nimit tarani ki matungda ma ki thawai yaudra bhakchang adu Raigarh district ki Panvel ki umang amadagi phangki Wang Pahongi oina miyam na khangnaribi television actress Devolina Bhattacharjee su detain tawtuna thamli Mag Hindi serial Sat Nivana Satya da Gopi Balam Sabda maming lairaba actress nei Lekidraba Urani asi bar kaya da toina changba amadi entertainment industry gi nupi kaya ga su sakhang maikhang naba miyoi ni haina police ki report palli Faraba Sachin Pawar asi Maharashtra ki Housing, Labor and Mining Minister Prakash Mehta gida lising ni sumna mari dagin lising ni sumna mapan phawba thabak tormi hairi Mumbai ki civic body election da independent mirep am oina board level badagi BJP dagi tan thok khrabani Urani mihat ka mari lena mioi kaya police na wang pong chathari bani Haujik aroibada maroiba pau amu hana pejari Komlabu section na laina tina da ingak na thamgadagi haibagi matang da seminar pangthokre Ban blockade town dana ba lenga ki thorang paikhanaba ngamna ba ain gi oiba miyang changlagani haina khaide manina haikre loinana Asian Inspiration Awardee Oliver Morang Tebu tarang okre ngasigi damakta di image pawdam pijo matang se lo sinjare miyambo makana khulum jari